amin kang akong mama kalulu. King lagyo ning ipa, ampuan ning anak, ampuan ning Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ko o akong mama kalulu, pambeling beyatan ning kaladwa ko, pambeling linasnas at pigagag ko, pambeling kapagsubukan aarapan ko, pambeling bagay niligalig king puso at kaisipan ko, pambeling pamangailangan daring taong kaluguran ko, pambeling panigasalat kinan ko, pambeling mahuli akong kasalpantayanan, pambeling matbud kong kapanaligan, pambeling dimot kong lubod. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lebita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, at agkilke, agyang higlaylaya na mo, ninimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lebita na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayaban, ban ninisan mo ko kaladwat katawan, bandinan kong bayong biye at parasan. Lalapit ko lang naman kaya kating pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong mimitbit kitang paralipi ko. At may musbus king bubuman, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakalugluran dam ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sa ilapit kaya ka ating kaluguran ko king biye. Ilangan, damdaman doring amanong mong makabasno, at baning bayaning kalam, unye bayong sikanan karingtod ng mangalgan, at may bugdang masihalo. Banye na lamitatig pa si bayo, o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya ka, o akong mama kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananiya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal ka rin alang akarapan. Kalupa na, lalapit ko manting asong maninaya, king pamangan amubabalag, iba't king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng ni kasala, aw meda ng basibasan det ang taong mapalus ko. Uling balo kong mapaglunos ko, at ikaw mong bukod, in makapangat mo, king kakulangan ko. Ikaw mong bukod, in makapanakap, king kamarinayan ko. Ikaw mong bukod, in makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmot ko. Lalapit ko kaya ko, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakayag, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mingmengan, at may pasyag pa si bayo king lubod na. Sumangit ning diyawa ng pamaglingad kero. Lalapit ko kaya ko, ang timoretang alagad king Emmaus. Ban kalupa do, akayabed ako king paglakad ko. At alastas ko king sablang mga palyari king diepo. At ban kapangilatan ding banal mong aman, ing puso kong birimla at daralundong, ni kapaliya at niyaslagan sala. At ban akilalad ako, potang kasulud ako, at merinan kong sikanandong. Marap pasibayo karing bali at tatakasan ko. Susuko ko kaya ko, o akong mama kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod, ing Ginuko, at Diyos ning biyako. Ikang mabibiye at mag-ari, kang beningib pa, at ning Espiritu Santo, manggaman, king alanganga. Amen. King lagyo ning ipa, ang ning anak, ang ning Espiritu Santo. Amen.
Mayang pagat panapon po kaya kayo kapatad ko, Rang Kristo, yabe tala po rin makatuking kapagnasan, king kaya katamong misa at panalangin. Para king kapasalamatan dari Josefina Ricafort, Clemente Cole, Cerelia McHenry, Ginea Sayaw and family, Jose Noel Di Marucot and family, Remedios Ludizano and family, Rosette Lorzano, Seferino David and family. Para king kapagnasan daring makatuki, Josefina Ricafort, Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Annabel Nakpil, Leonardo Francis Ganya Jr., Patrick Ian Ganya, Tess Laus and family, Maria Susa M. Mariano, Erlindo David, Elizabeth Pinpin. Para kim kapaldanan dari Macbeth Torno, Mary Ann Nelmida, Apuletti, Elisa Buan, Ricky Lusong, Kenneth Cruz, Jesus Gadja Katakutan, Kenneth Woori, Romy Sarmiento, Lolita Sarmiento. Para kayang kaladwa dari Eulogio Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hizon, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Adeline Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Benedict Yusuf Razon, Leonardo Ganya, Belia Ganya, Kairos Boaz Ganya, Levi Laos, Rodrigo Mariano Taruk, Renato de Malanta, Pasita Kinao, Salvador Kinao, Betty Magnao, Marcos Albaitar, Marieta Albaitar, Luisito Albaitar, Angelo and Purificacion David, Milagros Manuel and Flora Dizon, Jose Layog, Tomas Salayog, Virgilio Sotianco, Illuminada Season, Rodrigo Ibanez, Ginalyn Ibanez, Crispin Teloron, Chuck Dayden, Dionisio Montejo, Ray Antonio McHenry, Agustin Salcedo, Celestino Salcedo, Rafael Espinosa, Rebecca Banwa, Angelina Jamon, Ferdinand Cruz, Thomas Ralph Young, Onofre Labanao Jr., Leona Labanao, Jaris Labanao, F. Shaka Labnao, Ricardo Talao, Joyce C. Talao, Eric T. Suarez, Merlinda T. Alayon, Jesus S. Alayon, Tino Carrion, Erlinda Quina, Teresita del Rosario, Leonardo Bucao, Francisco Bucao, Zusimang Bucao, A.J. Bucao, Jesusa and Roberto Tayag, Emil Manalo, Nicanor Sampang, Tessie Pabalan Telma Lamares, Cirila Sampang, Ronaline Carado Cordoba, Gabriel M. Gonzalez, Armando Dolores Sotianco, Betty Lanya Gonzalez, Arturo Tanudra, Feliza Tanudra, Jose Pineda, Fernando Garcia, Redentor Punzalan, Elmer Sumawang, Cirilio Bondok, Maximiana Bondok, Rosalina Palo, Susan Tabios, Hermes Dizon, Jose Dizon, at ring sablang kaladwang lalong mangailangan king pakalulo ng kiyakatamong Diyos. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Elmer Magat.
dalam. King lagyo ng ipampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya ko antimurin. Ganakantala din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ginuwi kaing mitang ka, king kaligtasan ng tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginuwi kaing katuparan ning sablang tingka ning Diyos king tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ika ing upayang minye katuparan king pamikatawa ng tao ning amano, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na kata sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming miglalang at talapangabos ning ketawan. Birian mong may katawan niyang tao ing kekangamano, king sepo puna ng Mariang Kapilanman Birhen, king pamakiagum na king kekaming pangatao, may pagkalaman king mirakayanan king kekang pangadiyos, uling yo ing mabibiyat magari kambemot ng Espiritu Santo, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Inaus nung Jacob ding anak na, at nga na karela. Lumapit kayo at makiramdam, o anak ng Jacob, at pakiramdaman niya, i-Israel at tatayo. Ika naman, Huda, puryanda ka at dukulakya ka ring kapatad mo. Kasalang mo, tatalnan mo labatal. Huda, anak kawaring leyon. Pasibayo kang sasalikot, kay bat mong mekamate. Leyon kang magpainawa, at nalalapitan ning ninuman. Eyam ako misaman, ing setro kang Huda, ni ing simbolo ning kayupayan na. Ang gaking datangya, itang talan king setro mo, asukat dang pamintuan ding tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan. O Diyos ko, ingke kang ari, kayang turwanan matul, alang pamangabiran, kingke kang ustisya. Dakayanan me sana, bangking mong katuliran, kayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Manano na sanang ing labwad, magkalubyang dakalaka kanwanan, at kaya mag-ari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari, ing katuliran daring atyo king kakaluluan. Dingking mayayay kagipitan, kaya lang saupan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antiing saslagabulan, magariya sa karing bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikote ning yato. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Iya sa makalingwan ingkeyang lagyo kapilanman, at manatili ingkeyang kabantugan, kalupa ning aldo,
manano na sanang ding bansa, adwanda bendisyon ning Diyos, anting gewana king ari. Miral saing katuliran, kingkeyang kapanawunan. Parangalan tayo po'ing mayap a balita. May kakeni kabyas naning kekatang Diyos akakatas-katasan, mantabe kaking pamaglakbe, kambening upaya at lugod, ituro mo keng lumakad, karing daklat ning beluan. Ingginong manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Itiya ing listahan a piyakitan. Karing pipumpuna ng Heso Kristo ay manibat king lahi ng David. David palipi ng Abraham. Abraham, anak ni Isaac. Isaac, anak ni Jacob. Jacob, anak na lari Huda, ang ponding kapatid na. Huda ay anak na lakang Tamar, di Fares at Sara. Fares ay anak ni Yesrom. Yesrom ay anak ni Yaran. Yaran ay anak ni Aminadab. Aminadab ay anak ni Naason. Inaason ay anak ni Isalmon. Isalmon ay anak ni Ibos kang Rahab. Ibos ay anak ni kang Ruth, Iobed. Iobed ay anak ni Ihese. Ihese ay anak ni ing aring David. David ay anak ni Solomon, king meging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam. Roboam ay anak ni Iabias. Iabias ay anak ni Yasa. Yasa ay anak ni Hosafat. Hosafat ay anak ni Ihoram. Ihoram ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Ihotam. Ihotam ay anak ni Iakas. Iakas ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase ay anak ni Iamon. Iamon ay anak ni Hosias. Hosias ay anak ni Jeconias, ang ponding kayang kapatid. Kanita milyari ing pangadalada ring Israelita anting bihag ka rin Babylonia. Kay ba't ning pangadalada ring Israelita anting bihag ka rin Babylonia, Jeconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Yabyud. Yabyud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Yazor. Yazor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Yakim. Yakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. Jacob yaing tata ng Jose, asawa ng Maria. Maria yaing ima ng Jesus amay Yaus Kristo. Inya ganagana, labilang apat ding lahi, manibat kang Abraham ang kang David, labilang apat ding lahi, manibat kang David, ang gaking pangadalada anting bihag ring Israelita king Babylonia, at labilang apat ding lahi, manibat king pangadalada anting bihag ding Israelita king Babylonia, ang gaking pangabayit ng Kristo. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong
kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good afternoon po kay kayungan. Lawen-lawen ta kayo, kabang babasan ko rening makabang lagyu. Rengaliwa, may bug na lang matudtud. Makabala po rening lagyong binasa. Tamo na po. Patentado ya po ini ustong December 17. Istong December 17, siguradong ini ing gospel tamo. At ating mayap abalita, Kenny, uling da Kenny ning Ebanghelyo. There is some good news karening makabang lagyong areni. Nanuyeng mayap abalita. Epa masyadong maluwat ating minaus ka ko. Kaluguran ko la rening may asawa nga reni, minaus siyang babae. Susumbong ni ing asawa na. Amo nga na, o tining asawa ko anay katamad. Bisang mantunobra. Sasabong ya sasabong. Manutang ya po tang kaya kung mamayad nga. Anay karakal complain. O nga ako mapamiru ko at yung makanyaning sitwasyon biniru ke nga ako kaya atin ka pangaliwang asawa. Ala na nga na. O yakabod dyan, tanggapan mo ne. Ikang memili ka niya, naliwa naman ako. Nga ako. Wari, pinili me yan, anyang pagluluwa na ko. Segutan me, pekasalan me. Ot ngeni, me tanggapan. O ito ing maya pabalita, karening lagyutang binasa, pamilya na la, ning ginuta mo. At dakal karening taong may banggit keni, man maya pataw, kabaligtaran marok lang tao. Deng dakal kareni, arilo, King Israel. Ketang panahon na ito, astong ari ko, ating kang anak kalalaki, kaya me, automatic, yung tutuking maging ari. Papamanam niya mo, ala na mga eleksyon, kalupa ng eni. Gusto nga ting kang anak kalalaki, automatic, yana, yung tutuki ka, maging ari. O ititang sasabyaning mo munang pamamasa, anyapin magumpisa kari Jacob, di Huda, tuki-tuki no rin. Dakal karing meging ari na ning Israel, gisan de malinamnam ing bansa. De ngaliwa pemisalire karing dayuhan. Anya din damtaya keni itang pangadalara anting bihag ding Israelita king Babylonia. Era naman kaburyan ito. Kaburyaning ari. Uling ating meging ari, karetang anak ng lalaki ring ari, 9 years old la pa. Ari na lo. O nang gawa na ng 9 years old. Paglibe ng candy, ing bansa, makanya ng milyari. Pero miya, belo. Tinggap na lang nga pong Ginoo, antimong kayabe, karing kayang pamilya. Pipumpuna no reni. Biya tayang alimbawa, yaring Solomon. Balo yun ang pilanlareng asawa ng aring Solomon. Kulang-kulang lamo king 400 apat
aralan. Kulang-kulang lang, may lang 300. Kulang lang bagyaking 400. O ako ning meto nga yasawa kaya yung sesene. Deta pa kayang kulang-kulang king 400 ka asawa. 365 days siya mo ing pabanwa, leap year. Agyang tungka-tunggala na lang mo, bengi-bengi, eno nga nalaganasan king pabanwa. Makanyan niya katindi, Solomon. At Solomon, anak ning Aring David, king asawa da ringaliwa, nga na ning gospel, David, ay anak ni Solomon, king meging asawa ng Urias. Urias, military general, yaketang panahunang Aring David. Metong yakareng kayang military generals. Misa na tsukeng gera, Urias, Aring David, ikit na yung asawa ng Urias. Mandiluya ketang balon, aburiana ne, pepayawus ne, siping na ne. Bangkanita uling migbunga yo, itang karelang pamisiping yapi ni Solomon. Bangkanita eya mabuku, Aring David, pepapatene, Urias. Pepapatene. Anya pinitang bunga na ning kayang kasalanan, yapi ni Solomon. Pero, kaya bela, kabilang la kening pamilya na ni nga pong Ginoo. Anya kinuwento kay itang kaluguran ko nandin, tanggapan mo na nga ako. Agyang nano ka pa klase pa nga tao, tanggapan na ka ni nga pong Ginoo. Oy, ting mayap abalita tangin eh. Anya pong linog kayo keng pisamban, keng shrine. Ala namang mengutang kaya kayo, karapat dapat kang simba. Nung mag-fill up kong contact tracing form, ala namang kutang ka rin. Are you worthy? Are you a good man or a woman? Ala. Potang makinabang kayo, eda na kumankutnan, ding EMDC. Karapat dapat kang makinabang. Istong kinyan may gamat mo, ibyemiyo, ingapong Ginoo. Makanyan ing lugod ning Diyos, kaya katamo, tinggap na katamo, tatanggapan na katamungan, basta't linapit ka kayo. Neng kay tamo mo ing bisang tanggap king metong at metong. Neng kay pamilya mo ne, re-reject me po. Pikakasaman me po, pamilya mo ne. Amo nga nanitang meto nga may umpisal ka ko. Ang gapungin kaya kasabi ma ko. Imame, may kasabi. Nakaman makapamiling ima. Kabait mo, ima mo na yan. Tanggapan me. Kaya nga nanitang babaeng minaos ka ko. Nanong gawang kuha na. Pangadime ako. Kaya may miro na ako naman. Pangadi mo na yung mate ako. Iya mo nga. Ali pangadite. Magbayo yasa. Alata nang masyado nga karapat ken nga ako kaya. Nung ekata mga di. I-offerte kay nga pong Ginoo. Lord, di ka na sanang bala. Kaya ng asawa ko, o yan yung pangadi mo, ako kayo. Nga pong Ginoo kasi makagawa yung milagro eh. Istong biryana, malyari. Lawin may San Agustin. San Agustin, metong yakareng peka makasalanan, anyang eya pasanto. Nanong gewa na ning imana, Santa Monica, aldot bengi pangadine.
May nga pupod netod, king kasisiklod, maglakad, king pisamban. Aldot bengi, magbayo ya sa ing anako. Ang gaking migbayo yapin. Meging pariya, meging obispuya, ngeni, santuya. Istong burini nga pong ginugawa na. Alang imposible para kayo. Alang masakit para kayo. Yapin po, lalo na nung kapamilya tala, at ela masyadong masalese, pangaditala. Idawon tala kay nga pong Ginoo. Muna tanggapan mo la, nung makanano nakatamong tinggap ning apong Ginoo, antimong kayang pamilya. Manalangin tamong yan King Diyos ay patamo at nga tamong makibat, Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulu. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulu. Baning Santa Iglesia, kapamilataning kayang pamanaral at halimbawa, parating yang maging manimuna king pamagluwalo, king matulid ding kalulo, uling anak noning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulu. Ban maniwalaya kang Kristo ing yato, at tanggapana ing alok ng kaligtasan at dibinong pangayanak. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulu. Ding sablang pamilya tanggapan de karing pibale-balera i Kristong talapagligtas at mibiyebiela anting karapat dapat anak ning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulu. Bangi tamongan parati tayang pakamalan ing kalam ng kaligtasan Kristo at ing dibinong pangayanak. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulu. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos ay pamisopan mo ngan sana rin kekang anak, ban mi biyebye kami anting tapat ng galame ning kekang pamilya, king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap lara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia.
Oy paming miglalang papagbanalan mo lareting dawon ay ba't king kang pamilya, kapamilatan iting sakramento, ibayo mo kami king tinapay ba't banwa. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo. At kekan timurin. Iyat na yoring pusuyo. Bakayat nano king ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pisyag daring sablang propeta ing panyatang na. Dela ning indong birhen king sepo punano. Si Diyan ang Juan Bautista ing panyatang na. At pepakilala ne karing tao niyang dinatang ne. Ulininge mo na nung lugod na kaya kami kitmuha na kaming tula. Ngini pagsadyan miyang pagmasusyan. Ing misteryo ning kayang pangabayit. Banpotang datang yadas na kaming magbante at manalangin. Kabang ding pusumi maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita kang bering sablang koro ding anghel karin banwa daralit ming kekang ligaya ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pay king panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sana retingayin king espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginoming Heso Kristo. Bayuya mi dawon kusang lub king pamaylas at kamatayan. Kinuwane ing tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ni. Binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha ning kalis, pasbayang pasalamat kay ka. Binyan iti ka rin kayang disipulo at ngana, tangkapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti ingkalis ng kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ka iting tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ka ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo. Ban sumuyo ka mapakumbabaming pagamuha mo. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu. Ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Papa, Di Florentino at Pasiano kaya kaming Obispo, ing kaya kaming Rector, Iapo Rafi at Isablang Pari. Ganakan mula naman din kaya kayong kapamilya. Amin una ng pepay nawa kaya kami. Ngayon ni manenaya king pangasubling mebye at ning sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria ing birhenin doning Diyos, kaya bening kayang esposo San Jose, kaya bering apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Tinggap na katamungan ng Diyos ang timong kayang anak, ngeni manalangin tam king malagod tangib pa. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang panayan mi ang datang Yesu Kristong kaya kaming talapangabus. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi mo karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawen mo, ing kasalpantayanan ing kekang Santa Iglesia, pamayapan met bilugan at pangking kaburian mo,
ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatiling parati kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. pakit taming may kakametong tamo king kapayapan. King kasalananing yatu, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako, king kasalananing yatu. Ibiyemu ke kami ing kapayapan, ibiyemu ing kapayapan. O ini ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, mapaladlo ring me kumbira king kayang banalayapunan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat ikasmi nga mano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko kingatsu ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may kiting sablang bagi, at pagnasang ko ing tanggapan da ka, dapat pawuli na nangening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka muman espiritual kening puso ko. Kakalwanda ka, balamuwari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Musapain tulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Pangadyantaya po yung panalangin ng Papa Francisco king pandemya. King mitmun kapag humbaban si Claude Tamo at adon taking Diyos na sana pupusanan na iting pandemya. Alang hanggang igpa, banaw san me pansining tao, pe patok tangad me sagli ing kimot ning yato. Pe patayim mo ing kanye, ai kami mismo ing makirapat. Pe pagkulungan mo ke balemi, ban panintunan da kanyeni. Pe pakit mo ke kami, ingalang kwenta ing upaya at sikanan ni. Mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarara ding pipagobran, dakal may nga lako obra kaya kami, at siniklod keng pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pig maragulanda ka, at inisip ming sablang at kaya kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong-nano kami ngeni, at nanong at kaya kami, ibat ngan keka at uli na ning grasya mo't pakalulo. Siguro gino, iting kapag subukan daralanan ni, yapin ing pakalulo mo, dapot makapanpan mo. Siguro iting virus, metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik kekya ka. Manano na sanang paulinan niting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid king panalangin. Manyad keng pakalulo mo at kapagdanan kaniting virus. Sana gino, ilako mo niting virus kinyato. Igpa, kasasawang manaya kaya kami. Patawarin niyo kami neng emipansin at eke makiramdam king awas mo. Uling megi keng makasarili, at akaligwan ming ika ing Diyos mi. Yagkas mi nga mano mo, at mipaldan la rin kaladwamit katawan, ating buong yato. Iti adwan mi kaya kayo pa, king kapamilata ng Yesukristo ng anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Apong Mama Kalulo, Pakaluluan mo kami. Birhen ning Lourdes, Panalangin mo kami. loklok tapos sagli para keng announcement. Sa December 24 po, disperas ng Pasko, ang misa po natin dito sa shrine ay magaganap sa ganap na alas 10 po ng gabi, 10 o'clock. Ang misa po natin dito sa shrine ng December 24 ay 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock ng umaga. At 12 noon po, 2 o'clock, and 4 o'clock po ng hapon. Wala na po tayong misa ng alas 6 ng gabi. Ito po ay ilalaan para sa preparasyon sa Christmas Sarsuela ng mga kabataan ng ating shrine. Sa December 31, disperas ng bagong taon, wala din po tayong misa ng alas 6 ng gabi. Meron po tayong misa para sa araw ng Kapaskuhan at bagong taon. Ito ay magaganap sa ganap na alas 8 ng umaga, 8 o'clock a.m. Maraming salamat po. Manalangin tayo. O Diyos ay pami, kabangpakanan mo kami king pamanganing biye, ipagkalubmya naman sana kay kami ing espiritu mo, baking sunlag king kayang sala, panyatang ng Kristong anak mo at kay king Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya antimurin. ito kuya ring buntok yu para king bendisyon. Ginoo, bendisyonan mo po sana, deting kekang anak at pamilya, as sinimbangeni, bendisyonan mula ding magmasusi king Aldo, ning karelang kebaitan, anibersaryo, ning karelang kasal, bendisyonan mulat antabayanan, ding maglakbe king aluwang lugal, ding magbar o board exam, ding masakit
at makikapanamdaman. Pagkalubyo po sanang kayadwanan, alalapit mi at panigapuke ka, kaniting misa. Bendisyonan mula dating rosaryo, imahin kandila, laro, danum at miyaliwapang gamitan mi, king debosyon at panalangin, itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos at din kaya kayong pamilya, ingib pa at inganak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos.